Itunga kwa na tagbolanara aloto kaicheda kesi angranete ko bakasebe elemete kesi solo sina anyinebe ela tutubet konye no mokin e mama julakinet ikesa ku ere neribon kangiduch ko mama somune chai ibora ina kesa omitebe bala e mama jokis na ile mikapun nara isubit bala jalauta kesi Raja utene. The place is dirty. There are restaurants here, people are eating, but the city council has nothing to do with such health. So it's their weakness. If they come and get taxes from us, it is not good. So they should come in and help. Kile kiatarewo ekasel mamsama tai. Ekoro kisama ekalo sel kelo sifol. Nara ile kopota na ceiling mama ceiling echa yakila melo seyo. So ile pite ngoja ceiling ile get biga sapungan. Akoro ngepane ngai ekasel de samai. Jaso ka de sel tikanyare yan sento konye sama de sel bon no sel so akoro sama re tia bon sel tikere. Sel ngai. Sel pita apugarikan so akile division di pansologia. Sel ngai sel pino kere. Tere mami chani boso. Emani mana nuangaleu ko Oibuga Soroti Moses Amolo ngesa balebe epote kesi ya itomoki na choni singin. Akoton aja lolongo na ekijane kuntunga lo Soroti city be ade council lo Soroti ay tolomu na beta mi kamuto se ponelo ay dara Agasia ara botale Agasia na ko Soroti ida ade council ay tutube kesi lo pamle bakasi musubunu be anodines le kamuto se ponelo darere Agasia kane ko Soroti polo kesi bonu be ade council ay signing contracts kede i kampani ngunu le yang harus akrono ay Agasia kanu taw Keja ngunda ikenya kita moritunga da acho ikina mama ichaka Agasia tai do jong intunga na kere so my business o town kutanyo bon bi jata jo kedai boy seat ara bota container ara boti disipone wanyina jo bonde tuko kuna Agasia ngin tapi do konyete tunganan e kampuni jele da e kansulo ay sania nyo agreement e bunalem jasai bosonero ke kitos ka noi kidingo town ne a pledge ngese jakonis wanja pledge ya ne bunanyo na la jo ko salo seto ni office la YY coaches ngesa pledge ne gita kere ni somati tunga e biasara e chakana kina kavera e keda rakana ne masera kipi at boys of kantiamo don ebunedo aremu na akavera ngun keda rakana ngun lo sai sikakin laije to ma YY coaches osodete akipi agia abelum akere to my emotion mama wetike saitori Kanuka TV is Rebecca Mongin ko Oibuga Soroti.